过来关心国际消息，美国总统 Trump 和罗西亚总统普京伫咧阿拉斯加见面会谈，双方讲要3点钟，这会议结束了后，嘛发表联合声明，讲是有达成共识，真紧就会有进展。不过，这个意思嘛，就是讲，这场会议实际上咧是无超出任何甲陆欧天会相关的协议。 美国总统川普甲罗西亚总统普京在那展开双边会谈，各界聚焦伫乌克兰的天会问题。伫晚3点钟的会议了后，两国元首发表联合声明。川普讲，双方伫关键议题上已经产生共识，也期待真紧有所进展。也毋过换一句话来讲，这摆会面并无产生实质上的协议。I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones. That we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. 普京讲同意川普要确保乌克兰安全，莫斯科也准备好要投入，也毋过并无提供具体内容。普京也点名乌克兰甲欧洲爱重视这场峰会达成共识。 Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. 联合记者会并无开放媒体提问。伫记者会要结束时，普京临时邀请川普回访莫斯科。 We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting. 这是俄乌战争以来，川普甲普京头一摆会面。为普京落回年机迄一刻，川普展现真大善意。两个人为红地毯到港台一路讲话握手，还佫坐共一台车去会谈地点。两个人伫车顶讲什么内容，外界毋知影。专家也分析，互国际刑事法庭指控犯下战争罪通缉的普京，甲美国总统平起平坐，会当讲是这场会谈的大赢家。川普表示，会后会甲乌克兰总统泽连斯基参欧洲各国元首同会，佮参详未来计划。公司新闻张淑芬编译。